We bow down and worship you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We bow down and worship you. Ohmwi siwa Koht kaun labalap sabadro doremwi ni maran kaun Jesus. Sekasabay kalangan kiyang kong sabol mo milimpa kong kit. Nagangating kapo nga manaman kit nan ew ran. Sekalangan kiyang komw yasangakan mour, sekalangan kiyang komw am gatin yeyas, am gatin suffering, am gatin holy, am gatin powerful. Deserve all the praise, all the glory, all the adoration lifted up unto you. Mang siwa Koht kaun magatin warong kaping kasapa kalangan chorus ang kopurpuriyang komw nan marainan ranwad. Said decree o declare mwomwen Koht yatar nan sambawat nito na magatin Koht-dahme. Komw po aramas koros and liberated. Rangak mayaw sang kanaw to can deep, kanaw to can wudangan trepel, komw wato mour, pon sampawat mour kapulipuler 2,000 years ago. So kosa Yahoo God said decree and declare every nation, every tribe, every language, every group of people to come to know you today. Come to your saving grace today. Aramas korusia. Magkamgatang kapakatarangkon, chorus eseikomwihla, mara disconnected from you, O God. They will desire to seek, and you promise, if we seek, we will find you, O God. When we call upon you, kampangatin sapang, kalangan kiyang komw, kupromo kalangan, rosonomwi, on sapal mo aramas korusia, sapal mo kapagabag, nanarapen sampa, iralakan maasa, Bona eseikomwihla meso, the same grace, the same love, kapkapulipulang aramas korusia. Anso panleleto, kampangatungatora basang, kampangatungatora basang o Lord. Anso maukiset, misakakiyang rong sapal mamasan. Nibo nan ran, misakak rong yalang kolanan lang, misakak rong yalang komw, magomgatin muitang sapal aramas korusan, wewe kita, kaita Jacque membombeya. Language chorus, lokaya chorus, aramas chorus, Sohn, every nation, every tribe, every language, oh God, that you created them. You created us in your image, oh God, and out of your grace, out of your glory, out of your mercy, you make your ways known unto man. Kalangan kiyang komw, O Lord, ngorong korusia, magkatstobong Bible study, mabilbaniyang mour, komw kupro kapayataral mour kapayataral penene kapayataral poson walang away sang utungan trepel causa sang oppression and Ngehn south korusia mesumawan lukuryang komw maala koros ko sang remi nilimamuyan sa moto and sair kitran togi git on wogdala irairan mour mehlel sang ni sakanakan patkul cancels with ang ni mau kabaran obabol kalangan ng komw mang siwa Koht kaun labalap komw kupro kapayata mour koros penine koros kapayata wan kapedet atungal serikan magomgatang kiskisagi ewe panene ser koros ang kakairal tanan mour na eseikomwihla. You are seeking for godly offspring, so Lord, we bring our children, we dedicate them to you. Railakan mesabay gu yasalin sinarail aras Israel, ngayon sa rawi aras Israel mong yung aras Israel mour mehlel Lord. Komgatin wow naki pilipigan mesagan buyap komgat sabul mo limpakan sibala komgatin korongat kapakapat pagpak na itsirikan koros magatiwo koros mapipunsa sa eseikomwihla. Soko saya marabana eseikomwihla, soko saya marabang kotoremwihla, soko saya opelian tau dengan tepel risa wisang nanaray linang nanaray malian. Kita mour kap, Lord. Kita mour kap. Ranggak tiar mour kap remi. Ni marang kaun Jesus. Kamatang time what at eupana isabel mo mamasan Ngehn sarawi so saya kalau kaya iya ka skulia po isa sa tor sa antro. Pagkaremo kami yung katin sa koros marong maing sa may sabel mo mamasan ng kirti nanat mong yung wiyay kit wogit kit sang na mourenti pang na mour makalagan
may sabal mo masan kamakalegan git na ni weuran sa pelian tanganen uwang sa pelian tanganen liak choror tanganen nakamay tanganen nganen lalakongin sampa pelianuk kausuk ngan saut so trampungan kasamino karamba kuprangko dan pweida na nat mour sa kaproyang kami tang kami clockward kami yang katin sabal man kita numaro magkalangan kaun Jesus mawiyat kaun at sang mour koko lada amen amen kalanganan kauno kalanganan korusya mebila Koht-dahme pong call chailen gakiu ko pa na sabol mangkot masan ikitar sabol machail tapikan nan ko saya iban kaun sa kalata tami wasami utia ayo ako saya tuan chailen Papahki Kauno atal pai okay chai Papahki Kauno atai kapakap karata ministry yo kapakap kom der pangaki kapakap kom ministry yang court kom walianti aramas akano bil kapakap pona sa okay kam bil kapakap palang awi sang utangan chapel so ministry yang court kapakap praise and worship made iko sa yayo ministry yo mo ang kauno karatan sa mencekin pitulong ito wasang kautak chepan para nang raman naman onek mour kitiar child socializing ak child dolanan holies gidolanan holies child chapter praise kapnga kauno asa mencekin kon molen kaun nganen sarawiya ka mole tu wasang kautak iwasaw me holies of holies Chaipan solar kacapan ki ismekil kilang kecil solar kacapan ki acai mata-mata wan sampakan cel mir nan holies of holies or ready to worship God okay mas nan katete maring raiking godo rekan the outer court wasan peren pana wasan shaken wasan introduce yamanaman aramas mo apan so mere kailong alaki rai kautak wasame sarawi aramas jaber nennen lar ramen kautakang kauno ramen focus on kauno resolar kilang langa manaman okay apan so me wasama wutan sarawiya samarogo tamagan wulianti aramas meminan wasama sarawiyo ren potlong alam wasama wutan sarawiyo masamoro kauno sa kupwurki apan strike him dead okay apan dadram mela wasaw mapang kikita mayrang ari kupurangko so kupwurki tama wiyawi apan dacha kamela samaro karata samaro man kumpot long laragan iran memiliki yo koragan proyang salo kunusang simpelo bangken makmakar ansa me samaro walia luseli nan wasame sarau yo wiya mayrango poema kauno payan kupur angi tar strike him dead wacha kamela Ariar sudah mewarong kolong alawasa me sarawyo karetarapan waik stalo ran waiketo paluaro iwan maso akamasabuyak okay iwan maso akamasabuyak nan mweyet momana ipwsapahl kalanganin kauno koto sansal turu Sises child wauni ka kauno ap child solaw ya sangan lamukiyo mesola mepan nennen lansong kauda okay to mewarong okay, iwe when Jesus alang atapon lobo. Kaun Jesus lang atapon lobo an so me kalobo alao. Katango che pasang. Puksaraw ka tete ang kacay me che sang atcha nan chomong katango kodi lelba. Pokita esolar samoro kantra pampot dong alawa sa holies of holies. Esolar megiti kantra me bangka konong wulianti aramaso kapakap te kauta. Esola songang kautang konak. Okay, Jesus, kaun Jesus watong kacay freedom in God. Karatan sama ipwsapahl nganen kot mimi remi jampa samuyan paluara muyan ime uyala wasang kautak okay karatan sama cekin patroda bang kupurangkot mong kautak ko kapan cepta sekenan courage go around shaken paranang manaman itipa Pali dia manaman kasaletam limbak okay an sama kautak ko chaper keselar socialize kanan air focus kodonger wasame sarawi esoda mimi ni tamak chai kilang ap kau to ko milar nan mongyong
Okay, so wasame sarau banjaber focus pa kauna bango don visitia kauna bango don tuwang yana na ikaw daga. So call in praise kapanga kauna sama chaikin praise and sama chaikin kapanga kauno silangan court kin so betong kitail silangan court kin so betong kitail karadan sama chaikin kiyangi kapangan niya chai kosai kiyangi kapangan chai lo pa chai ka la ka chai peran silangan kauno kin so betong kitail kau tak yo makin kapulipulang kauno sang na nong yung silangan kauno kin so beto so ang sama silangan kauno so beto ak chai chapta worship chai mirnan holies of holies chai esota mina esalar minan take num sarau yo ap nan take na chai mong yung ima chai kau tangki iwe wen kau tangki Ngehn o mehlel esola mi mina nim sarau yo irair kan nan nim sarau yo apa minan mong yung okay so kau tako milar nan mong yung milar nan holies of holies ang sama kon the weighty presence of God nganan ko tra tiyatar wasang kau tako oh ibanlel scripture me ko saya yang kecai mo na rai kin kau tak maso nganan ko tra kin parong rail sola me ka amang kasinan ta perform and walianti we sacrifice ko wan nganan ko tra kin jojo ko tiang nampong aramas metuja kansa na mawo kasakaw aramas kasakaw Sakau kila Ngehn sarawi sola makakpatak te sola makakos-kosinan mongkot wiya a program mayroong ape so isongan kau tong ko macai kapakapki mabang product take over church rampukat pomomotso rampukat inen dosang tolul presence of God or child poikia child dosang a child keninjingnya tara child program o child katan ke kautak okay ap kautak Kautak Ngehn esehla ka santina aramas. Jacque prepare. Magchaipan men kautak Ngehn sarau bangko do take over. Ima man kautak Ngehn sarau bangko do take over. Bagchai aramas chai sasa uzakin kauno. Ngehn sarau memangi mekoros. Okay, so imemen tiyang kila o pack up chatami isere rayo. Ranet bang focus ang bang concentrate bang kilang wang atra. Yamumunay bang Papahki Kauno ki ipay. Okay? Papahki Kauno ki ipay. Ranet o lakapibang ko sa yamo. Yamumunay bang Papahki Kauno ipay. Aramas naman po en mamor po sa bawat en yeyas okonong aramas pweida. Masolong te sutra solong kecai kin men success that Jacque men pweida Jacque men pweida macam mana orang puk sarawi nan sone isak ben Jesus masani Lebaivalu ketin Ngehn saud Lebaivalu ko tong kawela kemela prapasang ai kosto puk chalenan ke mourunsak ari men mourunsak ko bilbit moni ape okay men ko sayawasa mourunsak so sambawat mumanarail kin kawewe te kenton mourunsak mesamba kaskasosong sang ya makamunain kitirin moni makamuyan kitirin kopo okay yi kasosongin samban mo makamunain kitirin moni rabanta lat manet pweida makam dirit kom changaway nan sto sa pweida kom yang kom sudut ya chame yang rent mo mia pen ni mo kastelel. Okay, so aramas kin so songin sampar kenda lap minute ketin mama lap minute mour pweida imen eugi yang kitail ayamawang kauno akin rong pweida kauno ay rong pweida aramas wuksang aramas so Sohng pweida aramas sampa kin so Sohng pweida aramas sang ni dirin moni o dirin payen sampa kauno so Sohng pweida te Tame masanik chailam pweida lale ye Sohng lemau moni yang one of them ab sambayo o moni okay so ni physical ye palwar ni spiritual ye Ngehn mental ye maliel social duetra ai ewang metrikan anane pil pweida anane pil mau anane pil Keirdahn or last ye money okay financial so kauno akatin masani ikoto peranan ke more abundant duetra pweida ni Ngehn pweida ni
paluarai pweida ni ai lamalam pweida ni ai market me do it socialize social relationship or financial balian morning nan mak walus lisak wano puyapan katapan aramasaman apan sapon kila sampa pokon ap lusang mour okay imakarata komw ngoi sapol matraka sa Sohng pweida eso tu weta sampa apan sa Sohng pweida sampa sa Sohng pweida ni moni tipso ay me wasang wata ko saya nan mak walus lisak wano apan yakatapan aramasaman apan turgila kopon sampa ap lusang okay wasa pangkatia sang udan mour so wasang wata kasali yang kecil me udan atal mour ako sang Ngehn Kauno amasani takachapan armasaban payakila payen samba ap lusang udan mour ari ime udan mour aban diarakter Ngehn Kauno ya udan ay mouren okay ya udan ay mouren arya my God, ko puro mak night charger hallelujah. Okay, so spiritual prosperity bang saya sang lemawa makauno kupwurki chalam pweida loale kai dia kacamoni so Sohng samba moni gele botipso kitail sapul mangot aramas sapul mangot Sohng chai bang pweida ni sang lemau area lemau ka koros okay. Spiritual prosperity pweidan paling Ngehn kosang niya chai ipwsapahl pwegi yan sa chai ipwsapahl ye yan sa mga kot min yang kitail chai solar kalkalem kosang niya chai ipwsapahl niya chai mwitang kaun Jesus and kaunta chai mour ok chai kunwiya mour nan ran koros kaun Jesus makakaun okay nan Sohn isa kisusilu Sohn isa kisusilu ralabata kamaupan atal memoriang kauno okay kamaupan atal memoriang kauno karyawa ye mental so nan ngana yan tuajan pweida spirit imo so dali ken ipwsapahl pansa me ipwsapahl angan ng kodro miniminiang ya makarata aramas man makin so ipwsapahl ap koto-kotokan moni yo keng kawela ogita nan ngene so pweida so komw ngoy anane ipwsapahl ponan ngana tra bang pweida okay monio bang kodo chibang kawai jala boy nan ngana tra min yang nganen kauno so mental the mental prosperity the pweida ni madamadau ageng kosang niya trail kawalia kapulian lamalam sang niya trail kiyanger masanen koto chabang wataknan Roman isakriyaw mama sanik chailen kawalia kapuya chai lamalam okay lamalama anan kokoirta nan masanong kuat madamadau aramas may bangkikila tor puksaraw so chok kolalale malyala madamadau aramas mau mepit kupurang koto kasanting kauno kapayeng kot me karas mepit kosang Ngehn Kauno koto re kapik mana may ban punsa sa puksaraw yari malyala pa malyala aramas abang pok apan sa yang pweida okay moni abang pweida pwegi malyala corrupted eso kap eso wudot na masanang kot ibilbanala monio kawiyala okay kareta ko sampal malyala ang mental prosper atay malyala en bilyang Keirdahn en bilyang pweida okay so kung kakwatak nang kayon Timoty kayon Timoty kasi yang kecil penin sana child kan abang kan buokong kupurang kauno penin sana child kan abang kak tua jam mwitang kauno ya kakaun pa tama child kan matawota tama child kan kupurata child buya imagam patiyenan buya karata ko sampal atay matamatawan control or lead by word of God masanang koto men kakaun masanang koto men kakalwa atay pilipilikan atay ko sandikan eoma Sohn pangko saya ngoy businesswoman the ngoy chunta dog may ko I felt maybe milalew
ma ay maliyala so trakap maraplani ta utengan chepel ay bilian cha luslo na utengan chepel okay pan so ngoi so lang man ibang kawan ta tok tama utengan chepel ibang dame so pokita ewang ay maliyal makap nan masanang god okay so ipwaitan mo so jeli bil tama chewiya business ta tok te tama chewiya maliyalem pweida me wan ke kodro ko prang kodro pan lilit ka kaon rayak chebang kak mangi te patowan me maliyalo pweida a growing okay ko Keirdahn kaslu ye physical physical to ja palwaratel ka anane yang pweida anane yang Keirdahn spiritual physical growth palwaratel ka ang Keirdahn ko yung picture riya sakpayo pen Krais kat kitang kalapan ni lopo yang akit pachel kan pugchailen mela san pachel kan o mour pung sapol ma ola kan kamawi kumailar okay sapol ma ola kan lipalip meo katen buyata kan kamawi kitailar kareta komwipsapahl ngoipsapahl chastukono ngaliale songkan me pampleu kawela palwara okay mangay son sumok man ngoipsapahl yasa may pananane udisan saka sumok yes saka bil okay saka bil okay okay aramas kimpatangi ale kisabe sangata kom men ale kis kasaleta me inong inutuk mamortra okay jaipan men soy mehlel pokita yamu muna ipan sumuk ay bang uya Papahki Kauno kamau yola po sumuk wat ki men so mau sumuk wat ki men mo po machay bang watak mau nikilin sikape kos ya songko kin litong aramas cancer okay karata akchiki lang mongkot wogi bang puliki di songkang koras me kaupai me come for destruction istuka kakaos ngin sauj ayo yo benda poren so mau istuka okay makarata aramas man pananana kauno anana uya apart istuka kuye saka utor pepon sa wat puksarawi ansa me so mawa iwor yang kauno kasik mabang kamau yola sang ni sapul makalangan nagkakamau yola api pang uya kaken pagi yang kauno o soy kau pai koros soy songkan makotong kawi yola taipan rejeng kita poren Satan ang kotong kawi yola murina ipwsapahl okay yime aramas ka memiminantip te peraperanin sampa reklang tore namanam suwet ke morin solang pokita rematawa oy pan lusang ay kaparan ka kaparan no aramas manganang quote sa ikintra kaunta ansa manganang quote kaun komwihte so am kaparan ki so am po mau ke pon sikape so tolul okay I don't know smoke sakau kapopo okay uya sampung ngai bilka kuya apoeki ay strong will poeki ay Keirdahn nan penene me samomo Keirdahn nan penene me sakaun wai kawela Keirdahn nan penene me may pasang kawela sampuko isa sa kauna apo strong will ko sa nedi rest chepan nyangale pokita ikilang lar kilang ako to kawai kichala okay apo ikaklang magalangan ng god ay penene may ko saya sangan nono sangan papa okay richu kita iklan sampuka me sakau me simok me peran ansa merumuitang kauna rai mour beneral Jacque longki sampuko okay itu aramas pan transform isuka ndame ipakong kauno ayabu wata kampai papan mwomwen Jacque may pan aliale men kawi yola ipakpagi yang kamau yola palwara ya mwomwen Jacque mong kauno okay so may makin katen rongai patang kano mall kauno limpak o kauno men sawas kaya teng kupura chailan kawik chaila kupurak chailan muitong ya chai mour po yang kak sa yang kitail bitsang nan songkan uya kalawat pachail so kapayon sa machaila na po italala yung relationship te eupana minimin pana okay prosperity prosperity in relationship so prosperity in the spirit spiritual palingin prosperity in the mind mahlel prosperity in
paluar, okay? Ye physical, imechay bilanane ki exercise abe te kai sisel abe, okay? Kai sisel, itu aja komw palingen, ansa aja komw paluar kai sisel, okay? Prosperity and relationship, itu aja ewang kot and mau, ewang metekan and mau, pui kaunon mo relationship, okay? To love God and to love others, relationship, a child relationship on kot and mau, a child relationship on aramas koros and mau. Nan Psalms, bukisilisak silu eulel silu kosayatan yaralap kapayen kot ekin tuwaja kung kutong aramas ansa maramas kin min pana. Gabil tuwaja Sohng ansa ma child un momot soak child kailok pana so pakeo kapayen kot pan mire child. Pokita child suka tapan ki relationship. Okay? Kamu Sohng man ititawan kauno abang kasaroyang komw makamu kailong ki aramas. Abang kasaroyang komw nito wano mo ya Sohng man ma komw nek pasang aramas. Kitail aramas makauno ker kitail caipan mour tuwaja Krais. Me so chili pilipilki aramas me roko to aramas ma sa iyo pokita is the answer. Okay, mak caipan irong kauno wana wok sang kitail. Kauno so chokin libanet. Kaun Jesus is chokin libanet. Pokita eos emangi me luwatin aramas is the answer. Komw pan aramas is the reason. Okay? Tuwaja ma aramas luwat mong kauno mangi me aramas anane yi. Ama aramas on fire, aramas kelen and rain mourin Sohng, kauno mangi me ime kareta. Okay? So imo mon komo yongoy atabangken treat aramas atabangken apali aramas tebiliang mamour nampungan Sohng koy. Mechay solar lipilipilki menya palian lamalam. Partail coal chaipan men renosala kauno. Okay? Amare osoyer kauno ak chaibil men yang rongasang tama kauno kung kaskas kuli kinarail. I karapan ay kinintanang ko na patak. Koros magak patak ko to yang patak. Puibil men yang kaskul sang remoy. Okay? Koros men rong porong koirta, yang rongo yang koirta. Ap kay te ko sana kamay, debil siyay. Okay? Wasan minimin pa na. Kauno mangi ay motive. Kauno mangi may suto kang kampoyang ansa may kung kosaya chela na minimin pa na. Okay, ima kareta wato aramas. Caipan klang member nang kauno patau ya tindurla. Isto caman ay ataramas po isa ataramas. Apan so koros me tindurla oi wauniki I klang makauno mo yuya mokitet. So aramas mangka claim me o ngoy te o pueki ngoy. So cameman. So cameman paninda. Metatokin aramas mo potatokin kauno. Okay, pwede kita, yasa me so chapake so montio planeta. Okay, child chapiata Bible studies. Oh, that's a job ni akan makauno ngongkilar kichail aramas na solai. Okay? So, kasampal a child relationship. May pan so lang ayap inana napalang tatawang mechikan der mas matawa nan lang. Puipan sa yang kamorla. Yanana mour in Krais. Pun sam dawat. Mona ipan yang kilkilem. May bangolanan lang. Okay? So, relationship, God commands blessing. And so, Sohng kang kiniw pa na, kauno kang kiyang rai kapay. Cebang watagoy na wiwiya, and so, ng sarawatiya po rai Krais samalar, ay rai lo ko me ititawin kauno, so, tata wol kilip, oli, okay, oli, ititawin kauno. Aray leo pa no kan so, chukang kilangata. Okay, so momocho kasalel duwe. Okay, aray leo panakan mo. Iya palang kelantan na momocho anso bukat potame chel drugi u siyay libanet. Okay, apa anane irestang. Pamachay memor na sa chay lasa. Chay say kiyang qualify. Okay? So nang kayong current isak silu Lebaivalu katkatede yang chel takot limbak. So limbak meman pan anukis sapol mangot limbak imi isipangolanan mo po because ayar tayo limbak up meman makakairtanan limbak I kasalapa apa a relationship ang mechikan pan mau. Okay apan so jaja we lelengi tona mo mo so de lilroro ki isme pango de isme baso yang pajang apan ongar maskoros. Okay, so a relationship apan mechela po lol. So
aramas man me Keirdahn relationship Keirdahn relationship dia ewang mete ikan kasalapan me mature Keirdahn limbak okay kasalapan me sapul mamorin Soahng koyak kascok simpulen koyak okay so last prosperity mo erian pweida me challenge irong loale ye financial prosperity so kitail pwede kauno kapeng kitail ta me koras me pit kitail eminampuk sarawi okay aramas kin sujamen Soahng lapui bang kotoki ma monio kopopola yap koto Soahng so esapung kauno pil katrapan ki sapol mamu monien kauno katrapan ki komw kopopo okay komw kaitek monion wiala percentage nomu mour iyomu kan kendon poitanan mour po poita ko area le mau ko koros chelana poita lale so moni 20% ria isak mo kareta chepan sudor robang moni and wiala chel kendon poita ap song le mau koros okay financial prosperity ye poita ni palian moni me wewe ki chepan mour ki tame sapolman kauno kapai on kitail okay kauno so tro wang kitailen bai tembil turne chai moni as tro wang nan kayon Timoty wono wisa ko limbak ong moni ye tapin sweat koros okay turin Soahng turin momotso turin chontodok ragam patang ko wasa sapon raganda moni ye tapin miswet koros terkelang la triple sweat moni triple okay tamu puksaro masani the love of money mia limpakin moni abil mia ki nampuk sarawi meban sosa yang te yang mona ban sulimbakang moni yang mona bang ya kila moni tipson totok ap kaitek ai limbak kaitek ai kot okay nang kayon Timoty wono wisak pues limbak ong moni ye tapin songen sweat koros mia kai makin inanen kaskasik nain ke moni arereap salonga sang poson ukawekila mongyongan Israel songen kapato toto okay tame kacen mama sania kurma na telefonat anana walialita mami makakwenta yo and so koros speaking ko don life agam problem anyway so kos saya me limbakan moni so moni mau bo i moni magchay mourki okay may bangkang moni atami ko gila tatok may bangkang moni mehlel ime chukak may rong gilaut pwegin tame mo moni triple so chaypa mour kita puksaro masani limpaken moni chupan moni kila moni mon kot pang koyo anay moni o membeba kot okay mena Pali penene membeba kot i mwomwen arya monay bang close iban eukiyang kitail ya mwomwen ay ban Koht-dahme Kauno ay pay mepit moni ya mwomwen ay ban Koht-dahme Kauno ay pay mepit moni okay nan buk sarawi chay bang katin watakata irayo me iban sermon sangat ko saya tithing weweki isang kiseo enorme pay so chay bang watak nan irakan me bangka school kiranet lakap me bang pit tithing de isang kiseo tithing aramas man Soahng man mawawno ki tithing taito barasang limbako okay pweki taito tuwetra komkatorelar tame sapolman kauno arya luwapon sapolmamwi kombantatong yang tame kupwurki po mia pil pararan kauno ong aramas makin tithing ong aramas makin bonasoki isang kisenaral pay child kita ponpe ngoy kita ponpe iklang
mokot ipil klang rena nono penene kan masoni an so mi seri kasampalen malde ma kan kwa pape malde kan mami sai po zismesa ba monekiyang itaitingan mo okay apan sa upo ko ki wasanat kautang ko sa tagun ko saya taiting tronat ko sa kakan taiting okay sa ngan baba baninda kamatipon wow ape okay so saban mengkangkop sa chupang kangkop lawo baba ba mowo la wasakan so itaitingan mo asam bang kakiam toke ariutani kilang kit sa Keirdahn sakau baba ko popo sakau baba ko popo sakau po kita awan sa poko ken pona saki Israel kan me semi ba nang kausap sa chachan sa sakau no biblical principle yo ma cover a bara me koras magchay waun kiyang piltuwe cha nono and so me sepil chuk tolul tirin wan sap po kita so cha man kukuwe cha tolong korrespan tolong rabang klang selima rabang pakita ma ari papa kala pa nono kala pa pan rira po men ya mawo yang mangan panay naite mawo yang John kausap ismeso masang kausap tepil way okay so Sohn Jacque poko ko do ikamelele me ko do tana na child Jacque mau po kiyang aramas ren wow ki me mi aramas pona na rail okay abnan momotso tu eche ime yasame emala te chai so tepil way kiya ngai chikita yasa na momotso me chikita lale isasa da ko chitai den se chokumwiya apan so mi ipwsapahl so mi yang ata Christian Mission Fellowship aral kaskuli me uya kaskuli giga okay lesson kan me rakaskuli ki ton sarau koras kanana asala mama ima ka me uya kaskuli arita me bungi gi wata kata nang puk sarawi ngayala sang aria iklang wa okay iklang wa so ime chaiban kosaya tithing bang wata kong nan Genesis okay. Genesis eseikomwihla. Genesis eseikomwihla Isak isulel Isak. Akachin masani ni Abraham asapal to sang kalaweti nanmarki seto lomer o nanmarki teiko nanmarki en Sodom ap katiila kasamoi wasan o nan wow sape ole Melkisedek meyei nan markin Salem obil samarawan kot wasalapalapia ap katkiyang Abraham pilawa o wine ap kapai kita masan pugat kot wasalapalapia engkatin kapayata nan lang o samba o engkatin kupuramawi Abraham kaping en koyang kot wasa lapalapia mekatkat katkiyang komw manamanen pewedi omwin titikan ari Abraham ap katkiyang Melkisedek isang kisewen kopo koros me kalawediar okay so kabarwar ko sa storya sansan Melkisedek pwegi I samarawan I lapalapin way ni ansa wata bil samarawan kauno ansa me tuwang Abraham ni aprasang anawin kapayata o I kosaya me kauno me kapayu kata Abraham men pona sa so chamen aledi ja kapaka apa men pona sa kauno renolang kot mana so kiyang asawasa kiyang isang kiseo to wata 10% din makomaleti chalaeo 10% do pangkolang kauno okay pangkolang kauno mi in scripture ban sai ranet lagap no sayata me 10% po imakaretak child chon sarawi the child Sohng child bikak apa paliki pag child koto ke ap me koras kinonga dor ke child kan pon sawa po ke child suwewegi me pilmia sapol mangkot kasik sangre child
Okay, so 10% to ban tame wasang wata ko saya Abraham so jale dia blessing sang reno langkot mana apa kiyang 10% in pay me kalawe di rano. Okay, makomale di chala buki chala isa ni me 10%. At least sinekis chamo ye karapang kauno amasani yang minan sabol mamwe paikan ponte ka we komwihla aramas man makin chaman ki kauno 10%. Okay, 10% to 9 quart kay tek nature sabol mang kauno mo. Okay, ay mayroong liki ay ikak mayroong gila chala riya isa kape ay chala lima isa kape ay 10% kasosongan sabol mang kauno 10% to kosang ni tay ko koros may tiarwale di dua aja toto aja kung gawin toto kawa kaya kawa weekly out child payday recommend that cross net or net dua cross dua one monio pon mayale de chala wena puki titangkan wiaw matawa government rate titak sanger niral taba percent amak chaiban sutotolo ko torela sapol mang kauno 10% ariak chal 9 kila pon jais chaman ki kauno en chega kapaka pantu cha melki sete ka kapaka kier Abraham mawar apong Abraham ni tuana wia olen kauno amen bonasa ki kauno akapreyang olen kot mana 10%. Okay, hallelujah, praise the Lord. Eu tabak may perengi ay pan share po kita apan alayang kecela ceban wewe ta wakcel cepta waun ki kauno nana cel pai a ceban cepta yurong kapayeng got abang kodong cel cestuka ku yepak corak cela lialu sap-sapaik mawa. Okay, awan sa macaikan baik ceban cepta yurong Sohng kapay me bilban tersang o laut sang ta macai ka kong kateta kauno bangki yang cai boya masania yang sapul mainaukan itra wasao macai bang watakata nan irokan we bang watak mour itra nan erian isang kiseu makauno masanik mai songya let test me and see masud bang wiang kamau betray. Okay, hallelujah. So nan Genesis riyasak walu riyasak riyaw grandson in Abraham ye Jacque. Okay, grandson in Abraham ye Jacque epil wiya isang kiseo ang kauno pwe niyan so me tipatang riyaw puchak isaw pwe kya pijitier ababaw kisanga birthright iyari tang por riyaw panmen kemela. So changalare na no an Rachela penay ko lel wasakis me mehlel amo may nakwatak storyo pwede bil karerela wasawan sa me bengko ang tama kauno me para ay wiyayang kauno inaw mabang kopredo mour empurodo euran mour abang kiyang tight. So na storyo kompang watakala storyo pon nak Jacob uya tight. Okay, kauno kapayatan nan sap me changalan rukulala leo kauno kapayata terina pot naseri tip so ansa me kola kay apan sa me proto niya kapopo. So puegya ina wiki ang kauno maban save bang kaprayang isang kiseo proto wiki ang isang kiseo. All right. Okay, so buksarawa masani jalen isang kiseo me weweki isang kiseo en me koras pil time eu meikin bil kakela kayang kitail chailen bil wiata skaita kachamoni kauno kiyang kitail time agat kiyang kitail awari sak payo yena Pali so mai chai kola tata ko to mga mayer ari ai bil so jopono sa ke kauno ai time. So ai time mai banmen isang kise win time ang kauno awari sak payo ki agat kitong ya so mai ban isang kise awari sak payo mo at least awari yaw minute pa isa ka at least awar yaw yan uya kilay awar yaw wat kapakap watawat. Okay, aramas man pampona sa ke kauno time in kapakap watawat utan abang mokit sang nan ko nan b na namaurin Sohng utan abang mokit
pweida Papahki Kauno time me kiyang o time ay ban spendong komw main God. Okay, karadaban apalang saulang manang Keirdahn may ipwsapahl. Absodra isang kisew at least isang kisew. Medueja at least awariyaw nan pungan awariya sa payo asya nane parakweja awariyaw mo inawayaw mansang awayaw nipong. Okay, ay time ang kauno chukla. Aramas makauno wiyo totong kiyan sa watnan manaman. Medueja kapakap kita maskun baat pasang kapakap kita motor kasinenda aramas pukara sacrifice. Okay, respend red koto mong kauno awa pagkauno ang kak totongki. Okay, so kalangan ipanitero sa ipanitero sa betay masamalana telefona ba melarap ipanitero sa imimeng kakelakaki ang kitail me ipwsapahl so iko sa yaja Abraham kiyang kauno tait Jacob kiyang kauno tait laka pwsapahl wasakan tuwang puksarawya kasaliyang kitail panananet tait so isar macay bantay din mo ni pagkita imo ni macay mour imo ni makangala law din na trial time macay business child job so chay sa 9 kila chor ab chay mempona sa kauno wobil time macay la siyas loale ni bonen ran kauno makatkito amay chay pirtapon sa chor kauno leleuran doon sa kauno toreuran moka ni kangala time pon isu dramang ki court sapalma. Okay, so ikakela kayang chachon Bible study katorela at least awariyaw minute paisa euran sapalma ngot mo ni pon tenin ran teni soran teliko pensawas katorela aramas man maging katorela sapalma ewang kauno ekeng Keirdahn. Okay, kampan masani minlaw ma kapakap kaniya po yung kailan na naiposon Chapan piluya kapag lok. Pwe Keirdahn ang posan mo. Ewangi. Okay, ewangi. Chororla ewangi. Hallelujah. Chay kapag o may siwa ko kaon labalap kalangan kiyang sapol mo limba. Pun sapol mo aramas koros. Sapol mo masan may yaw melingan o kot. Nito wanat kan wewe kita sagan may mayaw sang. Maurin pere di kan maurin sopo itakan. Bisa mimi ba kapwila sapol mo masan ko sa yayang gate na yaramasakan mehlel pwegi sosa ay masan ikapagap kiyang komw komkatin sawasay gate sa de muitang eusangan Ngehn en kasameno korompa tama kom kupwurki pataki yang gate sa kaprayang komwihte kapeng sa kaprayang komwihte paik ngayon sa raw sawasay gate po sang paik wasakan masagan pil sa wewegi Ija mesen sapeng at sa wewegi amasan wewegi sana na paik sa kaprayang komwihte kapeng kasapa kalangan ng komw katong kupro kapayata mour korusya may wang niya ranmod kapayata rail mour maing siwakot pera na morail kan pera wararay stos pera pal wararay kan kisapol mamuin tao mesutra atakan enemy atakan muntityo pang pweida apang kodo ni wala pan tang pasang ni al koros me open o ni marang count Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Almighty God. Sa partisang komw, sa pukatawang komwihte kapeng, kasaba kalangan ng komw count, Jesus. Magkatini lela sarawom. Wow, manamanling alang mea korusya. Ni maramang kalangan. Amen. Amen.